ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ. Телевизиони Баҳористон бахшида ба соли 2017 яъне соли ҷавонон тасмим гирифт намоишеро бо иштироки ҷавонони фаъоли касбу кори гуногун таҳия намуда пешниҳоди шумо гардонад. Хоб чӣ тавре шоҳид гаштед таҳиягарони намоиш ин ҷавононро раҳораҳ яъне ҷамъ карданд ва ба назди мо оварданд. Салом алайкум. Хуб ҳастед? Саломатиҳо хуб? биёед ба дохили боғ медароем. баъдан дар он ҷо суҳбат хоҳем кард. мешавад? Марамад. خب تماشابینان گرامی چی طوری قید کردیم بعدی اونی که ما در یک جا نشسته خب کمی با هم آشنایی پیدا میکنیم. خب صحبت رو ادامه خواهیم داد. الکی هر یکی این جوانان رو به فکرم شما چندین مرتبه دیده اید خب میشناسید و اگر نشناسید اینجا ما در نتیجه صحبت کردن خب باز با هم دیگر خوبتر شناس خواهیم شد. همین طور نکردید شد. عبدالغیور از شما آغاز میکنیم. بنده عبدالغیور саломов ҳастам. таҳсилоти ибтидоиро дар зодгоҳи худам яъне ки дар мушаҳрак ба итмом расондам. дар мактаби рақами 21 ноҳияи шаҳрнам. баъдан барои идомаи таҳсили ояндаи хеш ба донишгоҳи миллӣ факултети филологияи тоҷик ҳуҷҷатҳои хешро пешниҳод кардам ва албатта муваффақ ҳам шудам. унҷо 5 сол таҳсил кардам. таълим гирифтам, илм омӯхтам ва баъдан барои идомаи зиндагӣ барои бахусус агар хато намекунем фаъолияти кориам ҳуҷҷатҳои хешро ба китобхонаи миллии тоҷикистон пешниҳод намудам ва унҷо ҳам дар озмун муваффақ гардидам, яъне ки муваффақи номи корманди китобхонаи миллӣ шудам ва айни замон вазифаи мутахассиси пешбарро ба уҳда дорам дар шӯъбаи маркетинг ва менеҷменти фаъолияти китобдорӣ. тамошобинони гиромӣ, Дилшод Алсамадовро ба фикрам ҳамагон мешиносанд, рӯзноманигори радиову ҳам рӯзноманигори телевизион. Хубака Дилшод. ташаккури зиёд. чун шарти адаб аст, аввалан салом мегӯям ба бинандагони хеле азиз ва додаронакону хоҳарони азиз ки телевизиони Баҳористонро бештарашон бинандагони насли ҷавон ҳастанд. соли 1989 10 май дар ноҳияи ҳамадонӣ ба дунё омадам ва соли 2007 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 6-ро хатм кардам ва худи ҳамон сол ҳуҷҷатҳоямро ба факултаи филологияи тоҷик ва журналистикаи донишгоҳи давлатии шаҳри Кӯло ба номи устод Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ супоридам ва дар баробари таҳсил аз он ки завқу шавқу рағбат нисбати пешаи рӯзноманигорӣ ки буд, мо ҳамкориро дар радиои Садои Душанбе, яке аз шабакаҳои сартосарӣ ва мустақими Тоҷикистон аст, фаъолиятро оғоз кардем. тӯли 7 сол дар идораи барномаҳои ҷавонӣ ва саёҳии радиои Тоҷикистон кор кардем ва имрӯз ман хушбахт ҳастам ки дар яке аз шабакаҳои рақами 1 дар Тоҷикистон фаъолият мекунем. ташаккури зиёд акай Дилшод. акнун навбатро ба Санҷар медиҳем ва боварӣ дорем ки Санҷар бо овози марғуладору нозуки худ дар дили ҳамагон ҷой ёфтааст. Маромад Санҷар. ассалому алайкум тамошобинони азиз, додаракону хоҳаракони азиз. ман Санҷари Абдумалик, донишҷӯи бахши 5-уми консерваторияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ба коллеҷи санъати шаҳри Хуҷанд ба номи Содирхон Ҳофиз дохил шудам. онҷоро бо дипломи сурх хатм намудам. баъди хатми омӯзишгоҳ ба консерваторияи миллӣ дохил шуда дар озмунҳои даруни консерватория, берун аз консерватория иштирок кардам, сазовори ҷойҳои намоён гаштам. аз инҳо боз намоёнтаринаш соли 2016 дар озмуни байни иттиҳоди давлатҳои мустақил иштирок кардам ки дар шаҳри Москва баргузор гардид. дар он ҷо хушбахтона сазовори ҷои аввал гаштам. имрӯз муаллифи чандин сурудҳо ҳам ҳастанд Санҷар ҷон, ҳамин аст? бале. кадом асбобҳои мусиқиро навохта метавонед? ман ки худ дар консерватория дар бахши сарояндагии анъанавӣ
шӯъбаи шашмақом таҳсил мекунам. худ шашмақомсаро ҳастам. дар сози танбур иҷро мекунам. берун аз ихтисос дар сози гитара суруд мехонам, менавозам. саломат бошед. ташаккури зиёд Санҷар. Бинандагони гиромӣ, хуб дар рафти намоиш боз мо аз Санҷар хоҳиш мекунем ки инҷо масалан гитара ҳам овардан, бо гитараи худ якчанд суруд баҳри бинандагон тақдим созанд. ёдовар бояд шуд ки дар бисёр консертҳо, масалан дар бисёр намоишҳои телевизионӣ шумо албатта рақсҳои зебои ансамбли рақсии Гулрезро дидаед. хуб мо имрӯз яке аз беҳтарин раққосаҳои ин дастаро ҳамроҳамон яъне ба намоиши имрӯза даъват кардем ки аз ҳунару масалан малакаи ин нафар шумо огаҳ шавед. хуб Малика, акнун навбат ба шумо. саломат бошед. ман Малика Курбонова ҳастам. дар шаҳри Душанбе ба дунё омадам. ҳоло донишҷӯй ҳастам. дар донишкадаи молия ва қарз дар шӯъбаи ғоибона таҳсил мекунам. илова бар ин дар ансамбли рақсии Гулрез кор ва фаъолият мекунам. мо боварӣ дорем ки дар намоиши имрӯза ҳам Малика якчанд рақсро манзури тамошобинон мегардонад. ҳамин хеле Малика? хуб, ин тавр бошад акнун навбатро ба яке аз донишҷӯёни фаъоли Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон, хуб, Гулноза медиҳем. Марамат Гулноза. Розиқова Гулноз ҳастам. Донишҷӯи курси 4 факултаи ҳуқуқшуносии Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон. соли 1997 дар ноҳияи Айнӣ вилояти Суғд ба дунё омадам ва дар шаҳри Хуҷанд ба мактаби миёна дохил шудам. дар вақти таҳсилам дар якчанд озмунҳо иштирок карда, ҳамчунин гирандаи идроркулии президент низ мебошам. айни ҳол бошад донишҷӯи курси 4-уми Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон мебошам. саломат бошед. ташаккури зиёд. хуб, Муборакшо, акнун навбат ба шумо. банда Камолзода Муборакшо ҳастам. 11 сол аст ки ман дар лицеи Донишгоҳи давлати тиҷорати таҳсил карда ҳастам. инчунин иштирокчии якчанд олимпиадаҳо, якчанд озмунҳои мактабӣ ва байни мактабӣ ҳастам ва инчунин номзади гирандаи стипендияи раиси шаҳри Душанбе мебошам. саломат бошед Муборакшо. хуб, акай Дилшод, соли 2017 соли ҷавонон эълон гардид. чӣ гуна масалан иқдом буд ва чӣ натиҷаҳо то ба имрӯз дод? аз ҳамон ибтидои фаъолияти худ пешвои муҳтарами мо ба насли ҷавони кишвар такя карда буданд ва дар оғози фаъолияти худ пешвои миллат ҷавононро даъват карда буданд барои ободиву озодиву шукуфои ин сарзамин. ва ман агар ба таърих назар кунем, мо дар сарчашмаҳои таърих бисёр хондаем ки дар ҳеҷ давлате во нахӯрдем дар сарчашмаҳои таърихе ки масалан шоҳи давлат ё роҳбари давлат ба ҷавонон инқадар эътимоду боварӣ дошта бошад. ва ман бо боварии комил гуфта метавонам ки пешвои миллати мо аз оғози давлатсозии Тоҷикистон ба ҷавонон такя карда буданд ва имрӯз мебинед ки соли 2017-ро соли ҷавонон эълон карданд. ва ин танҳо як эълон нест, ин танҳо як амр ё фармон ё супориш нест. ин пеш аз ҳама боварии худи сатҳи олии кишвар аст ва масъулияти бузурге ҳаст дар назди ҷавонон. ин ҷавони мо бояд ин солро самаронок истифода кунанд. ҳар як дақиқаи умри худро дар ин сол бояд ки он гуна истифода кунанд ки як чизе ба ёдгор гузоранд. ҷавони мо имрӯз тамоми шароити имконатҳоро дорад. ҷавони мо имрӯз метавонад ки озодона дар дилхо муассисаи олӣ ҳам дохил ва ҳам хориҷи кишвар таҳсил кунад. ва бибинед пешвои миллат ҳатто замони сафарҳои худ ба хориҷи кишвар бо ҷавонон вохӯрӣ мекунанд. аз ин дидар масалан таваҷҷӯҳу ғамхориҳо зиёд намешавад. воқеан танҳо аз ҷавонон масъулият, кор ва боз ҳам кор мебояд. ташаккури зиёд. ба фикрам тамошобинони гиромӣ бо ин нафарон аз наздик шинос шудед. дар идомаи намоиш боз шуморо якчанд лаҳзаҳои фароғатӣ ё ин ки масалан бозиҳои шавқовар интизор аст. хуб, акнун аз Санҷар хоҳиш мекунем ки як сурудеро барои ҷавонон сароянд ва баъдан мо сафарро идома хоҳем дод. قسم به شیر مادرم که دوست دارم این وطن، قسم به خاک پاکی آن وطن به من چو جسم و تن، قسم 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 به زیر پرچمی بلند
سری عزیز خم کنم بدیدم عالمش بمیر زی عشقی دیدنم کنم قسم به خاکی پاکت ای وطن فدا کنم وجود خیش فدا کنم وجود خیش تمام تار و پود خیش قسم 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 واقعا هم тамошобинони гиромӣ варзиши теннис нозукиҳои хоси худро дорад. То оне ки мураббӣ ба инҷо меояд, мо ҳамроҳи бачаҳо каме ба теннисбозӣ машғул мешавем. Шояд ба ягон хатогӣ роҳ додем, вале баъд аз омадани мураббӣ мо боз аз нозукиҳои ин намуди варзиш огаҳ хоҳем шуд ва барои тамошобинон боз маълумотҳои дақиқу аниқро пешниҳод хоҳем кард. бо мо бимонед. варзиши теннис яке аз намудҳои машҳур ё сертамошобинтарин ба шумор меравад. имрӯзҳо ин намуди варзиш мухлисони худро дораду нафарони зиёде ба он машғул мешаванд. теннис ё тенниси калон намуди варзише мебошад ки 2 ё 4 нафар дар корт ё майдончаи махсус дар даст ракетка бо ҳам бозӣ мекунанд. яъне ба воситаи ракетка тӯбро ба сӯи ҳариф сахт партофтан мебошад. ин намуди варзиш қоидаву қонунҳои махсуси худро дорад ки аз дигар намудҳои варзиш ба куллӣ фарқ мекунад. дар кишвари мо ҳам ин намуди варзиш хеле ривоҷ ёфтааст ва барои варзишгарон тамоми шароитҳо муҳайё карда шудааст. саломаттон хуб обод бошед. ташаккури зиёд сухани моро рад накардед. хуб инҷо мо аллакай то омадани шумо каме росту дурӯғ ҳам гӯем, хато намекунем, каме бо ҳамин ракеткаҳо теннисбозӣ кардем.
акнун шумо ба мо тарзи дурусти масалан тарзи ракетка доштан, зарба задан ва каме дар бораи ҳамин теннис маълумот медодед. хуб мешуд ки варзишгарон формаи ҷиддие ки барои аслан барои теннис дар кор аст дошта бошанд. Мисол бо Яъне ҷинс хатогии якум мо ҳамин аст ки бо ҷинс мумкин нест теннис тамрин кардан. дуюм аст ки пеш аз ба теннис омадан бояд бемураббӣ сар накунӣ. вақте ки бемураббӣ шурӯъ мекунӣ тамрин кардан мушакҳо вақте ки ракеткаро нодуруст меқапӣ ҳамон рефлекс мешавад. вақте ки бо мураббӣ сар мекунӣ тамрин кардан ба мураббӣ камакак душвор аст дуруст нишон додани ҳамин зарбазанӣ аз тарафи рост аз тарафи чап. барои ҳамин яъне мо хато кардем. шумо камтар хато кардед. хай ҳоло ҳам дер нашудааст ба фикр хеле дер нашудааст. хуб ба ҳар ҳол бачаҳо масалан аллакай ба фикрам дар ин намуди варзиш муваффақ гаштанд. ҳамин тавре зиёда аз 7-8 сол аст ки ба теннис машғул ҳастанд. зиёда аз 15 давлатҳои хориҷ гаштанд ки дар он ҷо масалан гирем дар соли 2017 дар шаҳри шимкенти ҷумҳурии Қазоқистон ҷои аввалро як шогирдам сазовор гашт Шарифов Исамҷон ва дар шаҳри Ташкенти ҷумҳурии Ӯзбекистон ҷои дуюмро сазовор гаштем ва як 2-3 рӯз пеш аз шаҳри Бишкеки ҷумҳурии Қирғизистон баргаштем ки дар бо ҷоиза ё бо медал бо ҷои аввал. муборак бошад. раҳмат. саломат бошед. албатта ин заҳмату талошҳои ҳамин гуна мураббиён ҳаст ки ҷавонони тоҷик дар чунин мусобиқаҳои байни ҷумҳуриявӣ иштирок карда сазовори ҷойҳои намунавӣ мегарданд. ҳамин тавре бори дигар ин ҷоизаҳо барои шумо муборак бошад. аз мураббӣ хоҳиш кардем ки каме нозукиҳои ин намуди варзишро ба мо фаҳмонад. пеш аз ҳама ракеткаро ба дасти чап мемонем. дасти ростро дар струна монда ва рост поён мебиёрем ва меқапем аз охири ракетка. як бора аз ҳамин ҷояш дорему акнун ин тавре ва охир вақте ки рост мебарӣ ҳамин тарзи дуруст қапидани мисол вақте ки чихе салом мекунӣ ҳамин ракетка бояд ҳамхе салом мекунӣ меқапиша. тарзи дуруст истодан почаи чапро пеш мемонем ва ракеткаро қафо мебарем. бо дасти чап мо тупа ишон метем. ҳама вақт бояд тупа пеш зазанем. дуруст. дасти чап қатӣ тупа ишон метем. дасти чап дасти чап қатӣ тупа ишон метем. тупа омадаста дасти чап қатӣ ишон метем. дасти рост қатӣ озодона ракеткаро пеш мебарем. контакт дар пеш ва ракетка пушти сар меравад. то охира мебарем. озодона даст бояд озод кор кунад. вақте ки даст то охира пеш меравад қувват 100% меравад. вақте ки ҷада рафт манъ шуд зарба суст мешавад. саломат бошед барои маълумотҳои хеле хуб мураббӣ. бачаҳо каме маълумот гирифтед дар бораи теннис. ин тавр бошад мо дар ин ҷо ин бахшро ба итмом мерасонем ва меравем ба самти дигар зеро ҳоло суҳбатҳо идома доранд. ҳамин тавр не? ба шумо ташаккури зиёд як маротибаи дигар обод бошед. бинандагони гиромӣ намоиш мо идома дорад. дар чунин боду ҳаво яъне дар чунин шоми зебо мо хостем ҳамроҳи иштирокчиёни намоиш як суҳбати шавқоварро ташкил намоем. дар аввал шумо шоҳид гаштед ки мо танҳо шиносоӣ кардем, яъне бо ҳам аз наздик шинос шудем. баъдан дар бораи хоб варзиши теннис тарзи масалан дуруст бозӣ кардан ва дигар маълумотҳо шуморо ошно сохтем ва то ба ин ҷо омадану бо ҳамдигар боз аз наздик шинос шудан хостем дар як табиати зебои шаҳрамон яъне душанбе шаҳр суҳбатро идома диҳем. хоб бачаҳо кӣ гуфта метавонад ки масалан бори охир дар чунин табиати зебо дар чунин боду ҳаво ҳамроҳи дӯстонаш ҳамроҳи масалан рафиқонаш ҳамон шомро хотирмон гузаронда буданд? бори охир як моҳ қабл аз ин ман
дар кӯҳҳои зебоманзари диёрамон, дар кӯҳҳои арчазор, сарсабзи шаҳристон ба мисли имрӯза дар иҳотаи ёру дӯстонам, бародаронам, дар гирди гулхан, дар болои кӯҳ боду ҳавои тоза ба ҳамин хел вақтро хуш гузаронда будем. боварӣ дорам ки дар он ҷо ҳам Санҷар боз гитара бар даст хотири дӯстонашро шод намуда буд. ҳамин тавр нест Санҷар? бале ҳамин хел ростӣ куҷое мерем медонад ҳама ман ки санъаткор суруд мехонам, ҳама вақт дар хизмат ҳастем. як лаҳза бошад ҳам бо суруди худ, бо навозиши худ дили дӯстонро шод мекунем, дили якдигарро ҳаракат мекунем, шод мекунем. мо ҳам боварӣ дорем ки имрӯз Санҷар якчанд суруди хешро баҳри тамошобинон ва баҳри ин нафарон тақдим хоҳад кард. ҳамин тавр нест Санҷар? ҳамин тавр. хуб, умуман дар чунин боду ҳаво, масалан акаи Дилшод, дар чунин боду ҳаво илҳоми рӯзноманигорон ё илҳоми он нафароне ки ба эҷод машғул ҳастанд бедор мешавад ё на? воқеан ман дар як суҳбати радиоӣ ки бо як нафар мусоҳибам суҳбат анҷом додам, шоир буданд, эҷодкор буданд ва ҳамин суолро ба эшон карда будам ва гуфтам ки лаҳзаи илҳоми шоир ё дар маҷмӯъ эҷодкор кадом лаҳза аст? ва гуфт агар мо лаҳзаи масалан эҷодро мунтазир шавем, аз эҷод мемонем. яъне барои одаме ки бо қалам, бо сухан, бо килк сару кор дорад, ҳар як лаҳза лаҳзаи илҳом аст. аммо шаб як эҳсосе ҳаст ки инсони эҷодкорро водор мекунад ки шабзиндадор бошад. ҳамун дурдонаҳое ки барои хонандаи худ, барои шунавандаи худ, барои бинандаи худ зарур асту лозим аст, аз ҳамун шабзиндадорӣ албатта ки тавлид мешавад, эҷод мешавад, рӯи авроқи сафед меояд. шахсан худи ман дар он нақшаи корие ки дорам, ҳар шаб тахминан соатҳои 11 ба 12 ва ҳатто агар илҳом ки агар парвоз накунад наравад то соатҳои 2 шаб анқариб мо эҷод мекунем ва бештар атрофи чӣ меандешем. имрӯз ки тоҷикистони азизи мо зебо аст ва ҳар лаҳза гул мешукуфад, бештар ҳамон қалами мо ба он ҷонибе меравад ки ман ин зебоиҳои ватанро бояд васф кунем. албатта ҳар кор заҳмат талаб мекунад, вале ба дили бинанда масалан мавзӯъро интихоб кардану ба диди масалан бинанда онро мувофиқ кардан ҳам як ҳунар аст. воқеан ҳам имрӯз мо чӣ тавре гуфтем, тамошобинони гиромӣ, инҷо ҷавононеро масалан сарҷам овардаем ки аз касбу кори гуногун ҳастанд. Гулноз, барои донишҷӯён чӣ гуна масалан шароитҳо фароҳам овардааст? хуб, дарсҳо чӣ гуна ҷараён мегиранд имрӯз дар донишгоҳҳо? хуб, умуман ҳамин ҳаёти донишҷӯӣ чӣ гуна аст аз нигоҳи шумо? пеш аз он ки сухан дар бораи донишҷӯӣ оғоз кунам, аввало шукр менамоям ки имрӯз донишҷӯ ҳастам, сазовори номи донишҷӯӣ ҳастам, зеро ки на ҳар кас метавонад имрӯз сазовори номи донишҷӯӣ шавад ва ҳамаи кӯшишҳои донишгоҳи мо дар он аст ки имтиҳонҳо, ҳама он санҷишҳое ки дар донишгоҳи мо баргузор мегарданд боз ҳам шаффофтар бошанд. масалан дар давраи пеш донишҷӯ ба тариқи шифоҳӣ ба устод имтиҳонҳо месупурданд, санҷишҳо месупурданд. ана акнун ҳозир бошанд ҳама чӣ ба тариқи техника шудааст. масалан ҳар як донишҷӯ ба синфхонаи электронӣ дохил шуда ба тариқи электронӣ санҷишҳоро месупоранд ва дар худи ҳамон ҷо бали донишҷӯ ба худи донишҷӯ муайян мешавад. албатта ин хуб аст, то рафт кишвари азизи мо гулгул мешукуфад. мо ҳам ҳамеша кӯшиш мекунем ки масалан ҳамин тавре бачаҳо баҳри пешрафти кишвари азизамон боз масалан саҳмгузор бошем ва лоиқи ҳамин ғамхориҳо бошему масалан барои пешрафти он боз ҳам масалан ҷидду талош кунем. хуб, умуман Малика, инҷо хуб аз ҷиҳати рақсу масалан тамрину дар соҳаи шумо масалан чӣ нозукиҳо аст? дар рақс нозукиҳо ҳастанд: зарби пой, шунавоӣ ва ҳусни зебо, ҳаракати даст. бе устод масалан ҳамин нозукиҳоро аз худ кардан мумкин аст ё на? на, ҳеҷ кас аз пеши худ ҳеҷ чиз намешавад. устод бошад, бо устод мефаҳмонад нозукиҳои рақса, зарба, ҳаракати даста.
میدونید یک لحظه از خاطرم نمیبراید یک چند روز پیش وقتی که ما به سراغ ملکه رفتیم، خب وقتی که در همون تالار کشوده شده بود یک دخترک رقص میکرد. اونجا راستی تقریبا همه یک لباس پوشیده بودند، لباس سیاه به بر نموده بودند، بله لباس یگانه. من هم حیران شدم، سراغ یک دو نفر رو پرسیدم ملکه کنی؟ همون دخترک که رقص میکرد ملکه بوده است. خب من هم حیران شدم، در میانی اون قدر دیگرون هم صحبت میکردن ولی تنها ملکه خودش تنها مثلا مشق میکرد. من باز دوباره باوری حاصل کردم که ملکه در حقیقت نسبت کسب انتخاب نموده خود شوق بی اندازه دارد.
عبدالغیور، همین لحظه هایی که ما یک جا هستیم دوست در خاطر شما نقش میبندند یا نه؟ طریق من همین برنامه مذکور امروز من شناسایی پیدا کردم و در صف دوستانم باز دوستان زیادتر گشت. و شاعرم جای گفته است که جستجو کردم زیکوی نیکوبدان دوست را قیمت زیجان و دشمن ارزان یافتم. امروز در گرد این گلخن میگویم که بهترین شام بود برای بخصوص من و باقی سرجمی دوستان، سرجمی همه گونه نمان رفیقان و گوشتهندگان قلب و خاطرات من عموما در زندگی من نقش می‌بندند. واقعا هم این لحظه ها، این جمع آمد ها خیلی خوب، یعنی در خاطر هر یک انسان نقش می‌بندد. باز همونش خاطرماندتر می شود که مثلا اگر سرود موسیقی باشد، همین طرح سرود موسیقی که شد، مثلا رقص و بازی که شد، تنها صحبت، تنها مثلا همون سخنانی نیک بسنده نیست به فکرم. باز سرود موسیقی همه این را باز فراغت بیشتر می بخشد. خب اینطور باشد سنجر در اختیار شما و در اختیار تمام تماشابینان تلویزیونی بهارستان. تشکر. من همه وقت میخواستم که ایجادیات خود را در جاده صنعت با سرودهای وطن مادر آغاز کنم. امروز برنامه‌مان را با سرود وطن آغاز کردیم. میخواهم با یک سرود دیگر در وصف مادر عزیزم، در وصف همه مادران عزیز مهربان ادامه دهم. خب مرحمت، گوش میکنیم. با الفاظت بمیرم، با دست و چهره‌ای بازت بمیرم. نکردم ذره خدمت برایت، با هر یک درد و هر رازت مثلی بوی ریحانی همیشه در تنم جانی. ایا مادر، ایا مادر، ایا مادر، ایا مادر. نخفته گفتی هر شب و روز بهشتی هستی شخصی جگر سوز. کلان کردی مرا با مهنت و رنج. ایا ای مادری خوشبخت و فیروز، ایا ای مادری خوشبخت و فیروز. چو گل‌های شکوفانی مثلی بوی ریحانی همیشه در تنم جانی. ایا مادر، ایا مادر، ایا مادر، ایا مادر. دعایت میکنم من هر شب پیشی پای تو من سجده آرم. نماند در دلت هیچ درد و ارمان، نماند در دلت هیچ درد و ارمان. چو گل‌های و مثلی بوی ریحانی همیشه در تنم جانی. ایا مادر، ایا مادر، ایا
تشکر زیاد سنجر. واقعا هم در وصف مادران اگر از شام تا صبح، از صبح تا شام اگر سخنان هم بگوییم باز هم کم است. همین طوری زیرا مادر ما رو به دنیا آورده است و مادر میخواهد آینده ما رو درخشان بیند. سنجر مثلا راهی صنعت مثلا به خواهش خود بود یا اینکه با توصیه والدین؟ هم با خواهش خود، هم با دستگیری با توصیه پدر و مادرم. از خردی میخواستم که من صنعتکار شوم، زیرا در دوره های مکتب بسیار سرود میخواندم در مکتب و در همه عیدها. سهم پدر و مادرم کلان است برای این کسب رو انتخاب کردنم. خب مبارک شو. والدین شما آینده شما رو چگونه دیدن میخواهند؟ میخواهید مثلا کسبی که پدر و مادر انتخاب کنند همون رو انتخاب کنید در آینده؟ بله البته که این پدر و مادر است که ما را مثال در جاده زندگی یعنی که راهنمای ما است. البته اول خواهش من رو یعنی که گوش میکنند و بعد مثال اگر خواهش من مثال که کسبی که من انتخاب میکنم اگر خطا باشد اونها به من مثال توصیه میدن که مثال من این کسب رو انتخاب. اما شکرانه خداوند بزرگ که پدر و مادر هیچ وقت مثال سخنی که من گفتم نگفتن و باوری کامل دارم که اگر در آینده من کدام کسب رو انتخابم کنم پدر و مادرم زیدم نیستند و کوشش میکنم که دائما همون با گفته پدر و مادر خود باشم. تشکر زیاد. خب گلنازه، مادر من نیست، خودشون حقوق شناس هستن. کار فعالیتی آن شخص رو میدیدم، خیلی میخواستم که و مثل مادرم شوم و کوشش میکنم در آینده حقوق شناسی خوب شده آن چیزی که والدینم از من امید دارن با آن مقصد نایل بشوم. باوری داریم البته خیلی دانشجوی فعال است گلنازه. خب الکی سردار گروه هم هست در همون گروه خود. خب در آینده با امید داریم که یک حقوق شناسی خیلی خوب می شود. عبدالغیور، مثلا کار و پیکار شما چگونه است؟ امروز برایتون پسند هست یا نه؟ риштае ки имрӯз ман кору фаъолият менамоям ин пеш аз ҳама пешниҳоди падару модар буд, пешниҳоди волидайн буд ва имрӯз аз фаъолияти ман пеш аз ҳама бархурдор ҳастанд ва шод ҳастанд ки имрӯз дар як муассисаи давлатии таълимӣ ва боргоҳи маърифат ки фаъолият мекунам ҳамеша сарфарозӣ мекунанд, сарбаландӣ мекунанд. واقعا هم باوری داریم در این جاده انتخاب نموده خود موفق نیست شده اید و در آینده باز خواهید شد. خب اینجا اطراف اون تکنیک و مثلا تکنولوژی که امروز مثلا نسبت 9 سال پیش دید شد، مثلا 8-9 سال پیش وقتی که باری اول به تلویزیون اومدید تکنیک چگونه بود و امروز مثلا چگونه است؟ وقتی که من سال 2009 همچون کارآموز به شبکه سرتاسری مستقیم صدای دوشنبه آمدم و کار آغاز کردم، یک محیطی تماما دیگر بود، یک فضای بسیار ناآشنایی بود که بالاخره با تلاش‌ها و زحمت‌های زیاد اونجا را آموختیم و در رادیو تغییرات کلی در این دوران فعالیت ما که 7 سال 8 سال میشود ما فعالیت میکنیم به وجود آمد. اما در تلویزیون طول 1 سال میشود در تلویزیون تاجیکستان در اداره برنامه‌های جوانی ورزش و سیاحتی فعالیت میکنیم. در دوران فعالیت ما یک رویداد بسیار مهم و فرح بخش به وقوع آمد. 8 سپتامبر سال 2017 تلویزیون تاجیکستان به فرمت دقیقیتش بلند یعنی فرمت HD گذشت. یعنی ما با چند جمله که اینجا میگوییم ما نمیتونیم پورا تمام فعالیت تلویزیون رو یا رادیو رو افاده کنیم. در مجموع تلویزیون و رادیوی تاجیک در مقایسه با سالهای گذشته خیلی رشد کرده است و هم از لحاظ تکنیک و تکنولوژی و هم از لحاظ ایجاد و پیشنهاد برنامه‌های جالب امروز در سطح خیلی بلند است و میتونیم بگیم که تلویزیون تاجیکستان و رادیوی تاجیکستان در قطار رسانه‌های بزرگترین جهان رقابت پذیر است و ما میتوانیم حرف خود را، سخن خود را به مردم جهان پیشنهاد کنیم. واقعا هم امروز هم میبینیم که کودکان 10 ساله رو مادرشون یا پدرشون بیشتر مادرشون از دست گرفته به همین گونه انسمبل های رقصی میبرند. خب با توصیه مادر والدین به همین جاده رقص مثلا قدم گذاشتید یا اینکه خود شوق داشتید؟ خودم ذوق داشتم، خودم انتخاب کردم و پدر و مادرم ما رو دستگیری کردن و انسمبل کودکانه رقصی گلرز آوردن.
واقعا هم پدر و مادران شما رو دستگیری کردن و باوری داشتن که در آینده یک رقاصه ماهر میشید. همین طور هم شد، ولی در مدت 10 سال این مثلا خواهش پدر و مادر یا اینکه مثلا پیش بینی پدر و مادر امروز نتیجه داده ایستادند. واقعا هم خب بینندگان گرامی، عین زمان ما یک رقصی زیبایی رو در اجرای ملکه با هم تماشا میکنیم، البته با نوازش و مثلا سراییدن سنجر. میشود سنجر؟ خب این طور باشد. مرحمت. چکن رقص بکن رقصای تو زیبنده، خالصی یا در بری رو مرا کردی بنده، برده دل و جانی مرا کردی بنده، کرتا چکن سانه برو مایده مایده مایده، کرتا چکن سانه برو مایده مایده مایده، هرگاه که لبانت با خنده کشایی، خاک از دل عاشقه پراکنده نمایی، هرگاه که لبانت با خنده کشایی، خاک از دل عاشقه پراکنده نمایی، تا کی ز پی پرسی سراغت گردمه، آ کرتا چکن درد و بلایت گردم، کرتا چکن رقص بکن رقصای تو زیبنده، خالصی یا در بری رو مرا کردی بنده، برده دل و جانی مرا کردی بنده، کرتا چکن سانه برو مایده مایده مایده، کرتا چکن سانه برو مایده مایده مایده. بینندگان گرامی، چطور میبینید گلخن ما هم اینجا ساخته قریب که به انجام میرسد. همینطور این دلالت از آن میدهد که بینندگان گرامی اینجا نمایشی ما به انجام میرسد در چنین باد و هوای زیبا، در چنین مثلا طبیعت بهشت‌آسا و در پس منظر ما منظره دوشنبه شهر است که امروز از شکوفایی و از زیبایی‌اش درک می‌دهد. در همین جا با یک سرودی مثلا دلنوازی سنجر نمایش را به اتمام میرسانیم. تا نمایش‌های دیگر تماشابینان گرامی، سربلند و خانه آباد بمانید. حالا که من جوانم دنیا پر از جوانی است. برنامه که برنامه جوانی بود، برنامه دید و به قلب نزدیک من بود. از همین سبب بیشتر برای من همون سیر با دوستان بود، با شخصانی که ناشناس بودم و شناسی پیدا کردم و روزی در روز وقتی خویش رو در سیر و سیاحت در 3 بخش گذراندم. هر یک لحظه عمر انسان که پشت سر می شود او هم تاریخ است و هم خاطره های نیک را در صحیفه روزگار ما درج می کند و طول این روز که ما همراه دوستانی نوی خود سیر و گشت کردیم در گوشه های زیبای دوشنبه عزیزمون، خاطره ها خیلی زیاد بودند. خاطره از آن جالبتر آن است که امروز ما در صف دوستان خود باز هم دوستان نو را درج کردیم و امیدوار هستیم که اگر این برنامه ها باز هم بیشتر شوند ما می توانیم که باز هم صف دوستانمون را زیادتر کنیم. یک لحظه فراموش نشونده این بود در باغ که با دوست خود گلنوزه بانو که حالا زنبور نآمده بود مرا ترسان کرد. حالا من با شنیدن وقتی که شنیدم این لحظه بسیار هم از یعنی که از خاطر نمیبراید. من بسیار ورزش را دوست می‌دارم، همه نمود ورزش را. امروز لحظه خاطرمان برای من بازی تنیس بود، زیرا من امروز اولین بار رکتکه تنیس را به دست گرفتم. پیش از این بازی میکردم تنیس روی میزی، بسیار دوست می‌دارم و امروز در تنیس زمینی بازی کردم، به من خیلی معقول شد. من حتما دوستان دیگر رو جمع میکنم، میبینیم با تنیس مشغول میشیم. حالا که من جوانم دنیا پر از جوانی است، هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی است. حالا که من جوانم دنیا پر
از